Hormatlı menin mekendeshlerim, aylanayınlar. Ana Sapar Isakov menen Kuban Kolmatov kamalganında 1 yıl 2 gün oldu, 3 gün oldu. Mağa gelip aşağı 5-nji ýylda aytkan, eköten gelip mağa tüşte gelip aytdy. Almaz Bayke, bizde bir gün kamagan jatat dep. Men aytma, günöňör barby? O günöňös yok. Men de aytdım, günöňör yok da kanty bile kamasın dedim. Menden de getdi. Men munçalık bular hayvan ekenin bilbepdirmin. Yanımda 24 yıl жүрgen adamdın şunday içinin bari uplas ekenin bilbepdirmin. Menin günü. Biroq men kataçılıklarımды özüm daymağındayım. Şu günahsız ballar türmede oturgança men canımdı verem açık aytып. Mına Sapar Isakov'tu test boyunca kamap, Kolmatov'tu mektep boyunca kamap. Biroq emnege bir günde kamap atat. Antkeni günahsız bir. Rayim milyondu işten alıp tamoşnanem o Jeyinbekovskiy, Matraevskiy uğurlardan gazap başlagan. Oşon üçün bir günde kamap atat. Kalgandar korksun dep. Bilesiңер, Kolmatov işlep başlaganda Oş tamoşnasına barıp proverka barganda bir günde 10 nese köbeygen zıborlar. Bir günde yıldın ayağına doполнительно bir 200-200 milyon dolar eldin kaznasına çöt dep Kolmatov atkan Sapar Isakov ekөөbüz. Anan keyin mına emnege Sooronbay munçalık Rayimden korkup atat. Antkeni Rayim anın köpçülüğün bilet de. Bular je Rayimdi da ikram okşatıp kamaş gerek. Je öldürüş gerek. Antkeni ikram denmeye kamadı. O çorny kassa 24 milyon dolar. Bu yerdeki ştapka gelgen. İkram alkılı gelgen de. Anan sürüp kovası dep jönle kamap sal. Anın dele kamalgany 1 yılga jakındap kaldı. Bir de Slevski eksperiment jürelek. Jönle oturat da mına. Bu kolxozdun başkarması koydu öyle tamdap. Bunu soygula semisken degendey. Ama onu kamagıla dep kamata verse biz koy bile karap turgan. Men buga çeyin mintip aytpayt elem, antkeni el dagı 1 yıldan aşık işlenip oturdu. Bu adam dep aytışkanda hazır Kuday buyursa maga işlenip otasыңар. Aytkanımdın bari kim bolup çıkıp atat? 1 yıl murun aytsam Rayim üçün desem hiç kim işengen jok ele. Mına Damir Musakeyev korrupsioner hökümet bergen kvartirada yaşayt. Matrayimovlar, Jeyinbekovlar, Keldibekovlar taptaza ekende appak atan. Mına men jönündө keyber jurnalistler zakaz atkарып Rayimdi koldoçu, Rayim menen çayışçı dep dagı bir jol ayttam. Men Rayim milyondu bolgonu 1 jolu 2010 yılı Kursan Asanovdун үйүндө görgöm. Mümkün oşol jerde anında apası жүрüp çayılgandır. Men kaydan bileyim? Men kaydan bileyim? Anan keyin kanty bile Atambayev bul joluktun bарын bilgen joktu. Aytıp berbedim orusça, kırgızça da aytıp alıp bereyim. Mına men GKNB'ga işençimin. Cumasına bir jagı 3 jolu malumat berçi. Bir de malumatta Oş tamoşnası boyunca, Erkeştan boyunca, Rayim milyonunca bir ses çok. Emnege? Mına 2013'ten 16'ga çeyin Oşska upravniyetke etmeni Asılbek Kocabekov başkargan. Andan keyin İdris Kadirkulov başlagan. Anan keyin Sooronbay prezident bolgondan keyin İdris'ti GKNB'nin töregası Asılbek'ti zam kılıp koyup atpayımda. Razıçılığını bildirip. Rayim ekөөbüzdün buluktарды saktap berdiңер dep. Bu Uluttuk Soğuk Koopsuzluk Komiteti hazır uluttuk korkunuş bolup bardı. Albatta al jerde iştegenlerдің köpçülüğü taza officerler. Mana antiterroристический центр degeni бар. Внешняя разведка, контрразведка. Бирок жанагы АКС деген баланы тезирээк ал жактан алып чыкпасак, саясий сыск менен, саясий кугун токтоо менен иштегендерди ошол жактан алып чыкпасак,
Бул чын эле булар могу Сооронбай элди бөлүп жарып атса, азыр ушу Улуттук коопсуздук комитети жардам берип атат. Бөлүп жарганга, чындыкты айткандардын оозун жапканга жардам берип атат. Чакырып алып коркутуп. Аягы жаман бүтөт. Мен дагы бир жолу кайталаймын. Эгерде биз Кыргызстанды колхоз деп ойлосоңор, бизди кой деп ойлосоңор, Бакиев деле ошентип ойлогон. Максим айтпады беле? Кыргызстане 5 миллионов баранов деп. Булар ойлоп атат, уже 6 миллионов баранов деп. Силер Бакиевтерден жаман бүтөсүңөр. Bir жериңерди кыскыла. Анан мына мен ишибаганда Атамбаев Сооронбайды иштетпей атат, бийликке жылынып атат. Мен бийликти кааласам калып калмакмын экинчи мөөнөт. Мен чарчадым 6 жыл иштеп. 10-жылда эстесеңер, свети жок, жолу жок, акча жок, суу жок. Мына зарплата мугалимдики 2000 болчу, милицияныкы 2000 болчу, врачтыкы 2000 болчу. Пенсия деле ошондой болчу. Ман баарын оңдоп кеттим. Армия жок болчу. Каримов согуш баштайм деп коркутуп. Анан мындай да, менин оюм мындай болчу да, жаштар келип иштесин. Мына 30-тагы премьер-министр Исаков тап келген. Кээ бир министрлери 32-33-те болчу. Булар Кыргызстанды көтөрмөк да. Бу Сооронбай мага айткан, мен ушу акелик кылып эле жардам берип тура алдым. Чындыгында мунун ою бийлик менен акча экенде. Бийлик менен акча. Жакшылыкты унутсам Кудай урсун десе эле, Кудай урсун. Кудай урсун, Кудай бар. Анан кийин мына Атамбаев үйүнө жатпайбы сүйлөбү деп, анда ким сүйлөйт? Жанагы чимкириктер сүйлөйбү. Албетте ал жакта 10 чактысы бар мына биз менен отурат. Калгандары чимкириктей эле салаңдап көгөрүп отурушат да коркуп. Мен мына айла жок чыгып атам. Анткени менин катамда болгон ушу Сооронбайга ишенгеним. Өз катамды өзүм оңдошум керек. Анан кийин бул Кыргыздын тарыхында деле бар да, билесиңер. Мына Жолойханды алып келгенде жаштар күрөшкө чыккандан коркуп кошо аксакал чыккан. Мен да аксакал болсом айла жок чыгып атам, мына ачык айтайын. Анан эмнеге жанталашып мени эптеп ушу же өлтүрө албай, же кама албай атат. Атамбаев сүйлөбөй калса, калгандардын баары койго окшоп туруп берет деп ойлоп атат да, жаман ойлор. Ошондуктан мына ушактарды таратып атат кайрадан. Дачасудагы самолетто Атамбаевдин бирдемеси болгондо бүт калп. Азыр мына Батукаевтан эптеп бир Атамбаев Батукаевтан акча алып чыгарды деп сөз чыгарыш үчүн баарын камап атат. Арбетте бир шылуундар жанагы справкаларын оңдоп, диагнозун оңдоп, Батукаевди чыгарып жиберишкен. Бирок мен да ишенгем, Батукаев эле 3 айдын ичинде өлүп калат экен деп. Бирок мен Атамбаев президент ал кезде şu Батукаевтен мен сени чыгарам, акча бер деп айтат белем. Аны Сооронбай айтат. Анан сөзүмдү аягында, урматтуу менин туугандарым, мен минтип айтар элем да, мен Кудайдан башка эчтекеден коркпойм. Мени кайгырып аткан нерсе ушу Атамбаевка bir показания алабыз деп күнөөсү жок балдарды камап атат. Жаныма адамдык сапатын сактап түздүрсө камап атат мына. Дамир Мусакеев коррупционерби, же Жээнбековдор, Матраимовдор, Келдибековдор коррупционер. Анан мисалы эптеп Атамбаев ушу Батукаевтан акча алды деп показания алам деп 3 жашар баласы бар Аида Салянованы камап атат. Бұл туура эмес. Бұл туура эмес. Буларга чыгат деп отурсак, дагы 4,5 жыл күтөбүз. Биз кой белек күткөнчү. Ага чейин Кыргыз элинде мындай сүйлөй алган бирөө калабы же бар тең. Биз колхоздун
koylar emesmiz. Kırgızstan kolxoz emes, ya Karasu bazar emes. Bu Kırgızstan. Oşanduktan bilbem, mana men daima aytып жүрөm, mana köp bulutlu Kırgız el için, Kırgızlar için o tizelep yaşagança büzüngдөp turup ölgön artık. Turup ölgön artık. Oşanduktan mana azırkı Sooronbay Жээнбеков men bunu legitimdi prezident dep eseptebeyim. Antkeni o şaylego ketken akçaların dokumentleri çıktı. Aytıp bersin kimden aldı? Sen korrupsiya menen görüşөsүңбү? Je oşo 30 milyon dolar akçalarını bergenlerge işlep beresin minütü. İşlep beresin görüp otabız. Toylatıp men Atambayev prezident kezinde jaşınıp жүрgөндөр hazır Kırgızstan'ды başkarıp atır. Parlamentin төрagасы baş bolup büzüngde boşakta duruşat başlıklarını götürüp. Oşanduktan sözümün ayağımda aytar elem urmatlı Kırgız elim. Bu azırkı özün bilemdik zökürlük toktobosо biz mından ağrı Sooronbay gette bile çıkabız açık ayt. Büt şaykali ekanını çoğultkun mına Kırgızstan'dan çıkarılgan akçaң çıkarılıptır. Oşo akçaң menen koşo jogoldop çıkabız açık ayt. Barыңızlarga gelip bergeniңер üçün dagы bir жолу рахмат. Aman bol. Jamandıktı amandık çeңet. Aman bolуңуздар. Rahmat barыңızlarga. Çoğun rahmat Allah Şaşevetke.